Barbaş temaşavanın heca, disem çandiyare kidin de behevrane. İroji emed ser Receya Kurdi, taybeti emed ser helbesta Kurdi bağıkı. Mevan mebrez berken berhe, berken bere ev İsal suyu du salı helbestan dilipsine. Nifşa pişti cigerxine u nifşa beriyar revşeneye. Mexwest îro em ê berken berehre ser helbesta Kurdî gerekî bikin, bi hevre gerekî bikin. Ku eger derfeta me hebe em ê çend helbesta jî bi kek berken bereh bidin xwendin. Xêratî kek berken ser çaveratî. Keko valla îro em di helbesta Kurdî di gerekî bikin tereb. Taybet ev çendîn sale, sî du salı tu helbesta dinivsîne. Çima ser sî du sala ra diwestim. Hatta niha ew qas salı gelek helbest karê me, gelek helbestvanê me, nivîskarê me dinivsînin, berheman da afirînin. Lê ku jiyanê de ne û ji bo wan çalakiyek taybet bête damezrandin tune bû. Îsal di sala siyemîn ya tuya pê bû. Her wiha sala sî duyemîn ya helbest nivîsandina te bû. Weşanxana lîst bi taybet ji bo te çalakiyekî amade kiribû ku vê dimahiyê jî dîwanên te hemû bi hev re di weşanxana lîst derket. Her wiha li wir em bêjin ciwanên zanîngeha Stenbolê Kurdên me ku kovarekî ji derdixin bi navê Pêngav. Sürprizekî jî ji te re amade kiribûn. Ez jî beşdar bûm. Li wir wisa nizanim tu kelegirî bûyî, awayekî xemgînîkî te girt. Rasta rast dixwazim ji wir dest pê bikim. Bi rastî jî gelek ciwan derketibûn ser sahnê û behsa helbestên te dikirin. Kawa Nemir bû, Jana Seyda bû, Lal Laleş bû, Dilawer ew xwe ne helbestvan be jî Dilawer Zeraq jî weke çîrok nivîsekî dixwazim ama ji wir em dest pê bikin. Ew hestên te yê ku li wir bi rastî ê ku te kelegirî kir çi bû? Hestên te çi bû bi rastî li wir? Çünkü bu wan tiştana zû bi zû nav Kurda nayê dîtin yani. Tu bi xwe jî hem berkenî hem berehî bi rastî jî. Spas ji bo vexwendina bernameyê. Belê bi rastî di bernameyê ku ji bo min hatibû amadekirin de gelek wêjevan û helbestvanên hêja bicî girtin. Wana di derheqê helbesta min bide û helbesta Kurdî de tiştine gelek xweş gotin. Wek te jî got bi rastî ew sürprîzekî gelekî hêja bû. Biya min di weşangeriya Kurdî, dîdbariya Kurdî de mînakeke vîya wî nehatibû dîtin. Hayata jî hebû ya? Haya min jê tune bû. Yani ne sürprizê hayata hebû, ne çalakiye hayata hebû. Belê belê yani haya min sürprîza wa xorta tune bû. Min wa xorta jî nas nedikir. Çima ez kelogirî bûm ji ber ku em Kurd nemaze Kurdên ku bi wêjeyê û siyasetê re didin û disîn eleqedar dibin her wek kesên ku ji hev aciz in nikarin werin cem hev nikarin pesna hev bidin hatine dîtin. Yani wek toqa ne'letê bi stûyê me vekiribûn ku Kurd sê kes werin cem hev ji vana wê sê grûp derkevin. Lê mixabin û gelekî kêfxweşim ku wa xorta ev dîtina şaş, ev bîreveriya çewt rûxandin û sürprizekî vîya wî kirin. Helbet ew sürpriz ji ber ku ji bo min bû, ew qedirşînasî, ew qedirdayîn, hurmetgirtin gelekî ez dîlzîz kirim. Me zor xwe girt. Ez ji bira careke din spasiyên xwe û rêz û silavên xwe dişînim ji we xorta re û her wiha bi dilgermî û bi bextewarî û serbilindî kovara Pêngavê pêşwazî dikim û dibêjim divê hemû nivîskar û helbestvanên Kurd alîkariya vê komê biya min komeke wek
وی تشتنه باش به دست خواه بینن تی خویا کرد Eviyam evaş xu bavriyam ev jî bi genca heye bi rastî jî ew gava ku gencên me bi taybetî ciwanên me xwedîtî li nifşa xuya berî xwe bikin jî zêdetir em kêf xweş dibin. Tabii ew tiştên ku te got bi rastî jî mühim e. Em bêjin qedirdayînê wê de tir tê gotin ku sê Kurd nayîne bahev lê bi rastî jî em ji hundir vezanin ku tiştekî wisa jî zêdetir tune yani Kurd hewcê bike hevûdî jî digirin. Sî du sal axir emrekî zêde nine di helbestvaniyê de di nivîskariyê de lê gava meriv Kurda bifikire sî du sal bi rastî jî gelek kêm jî nine. Yani sî du sal di nav Kurda de çünkü wek gelên din bi rehetî derbas nebûye. Gelê Kurd zor û zulm û zehmetiyên de hemû jiyana xwe derbas kiriye û her wiha em bêjin helbestvanê Kurda jî nivîskarê Kurda jî ji vêya bêpar nine. Lê gava em helbestên te jî dinhêrin ev sî û du sala de ê ku zêdetir derdikeve pêş me êş e. Bi rastî jî êş wek babetekî serekî di hemû helbestên te dixuye bêguman ne tenê êş ama êş wa xwebawayekî eşkere derdixe horê. Navê te jî ji êşê dûr e yani hem berken e û hem jî bere he yani axir dilfire he. Êş û berken û bereh bi rastî jî ev êşa berken bereh çi ye? Ê ku di helbestan de babeta wî ya serekî bûyî êş sedem çi ye? Meriv dikare di vî warî de çi bêje? بله دما من دست به هلبستا کردی کر من خواست به زمان خواه کرمانجی هلبستی لی بکم مج خواه دست بکر من اول خواست خواه ناز بکم من دید کو جیانا منا تا وی روژه براسی جی به ایشه هاتیه بحتن یعنی هر پیرگی راستی ایشه هاتیه هب الاشي لكم اياه بره از لی هایدار بوم کو جبلی اشی پیوژی کو بکار ببه رمز و سمبولا جواکا من و نتویا من تشتکدن تونه جبر کو بروج و شف هر وقتا کو من چاوه خو و کرو مل در دورا خو از بیجم لکولانا خو لگنده خو لمرگو دشت و کانیان هری هر راستی پرگی ایشه هاتم جبر ویجی وک هلبزوانک جواک پاریس من خواست و ایشه راست داخلی هلبستا خو بکم هلبستا خو بوی هویر بپیجم جبر و ایش جبر کو ایش اگر باش بیت ناسین اگر لسر ایشه باش بیت فکرین او ایش لدوخه و بختواریه که با آفرینه اگر ام ایشا خو باش بزانه بن ام کل و که ماسین خو باش بزنن بزانه بن ام برینا خو باش بنهرن ام و ملحم و درمانن کو برینا ما بکوینه ام ببینه Yani meriv dikare bêje remza Kurda de helbestê de êş e. بسردما کو کرد لی دجیم و گره دایه دما امبری خود دن هلبستین بریا 200 ساله بگمان آن 300 ساله ایش هیه لیبلی او ایش وک ایشین تاکه کسی تین خویا کرن ایشین جماوری و جواکی و بگشتی کیمن جبرک وهنگی کرد لمالا خواه لگنده خواه زوزان خواه به بختواری به سربلندی و دجیان تا آستنگیه کوان دستلاداری تو نبو تا ام بیجن آستنگیین لبر گشت کرن پیش و برن
نا چاند کلتراوات تنبون لی مخابن جا احمد خانی و وروه ام دنهرن ایش براستی جی هر بابته که آن همایا سرکه یا ادبیاتا کردیه اف جی بگمان جواکا کردی و برو شای وگره دایه لی از بینم کو بره بره هنک کلیل کو نرگزین بختواری جی لسر مرگا و ایشه هدی زیل ددن هیوی دارم کو ایش ایدی ولات ما بار بکه و نه الولات ما ببا مجارة سرکه نه ببا مجارة هلبستامه و هر وحال دنیای تو شوپین ایشه نبینه بگمان کرد تجار ایشه دبه هیام ادجی خلاص نابن مخابن هماش دوهینه و ایرو وجی به دهان کردرمه دیسا با اپراسیونان تی گرتن تیم بنشاف کرن و هر وها دیار اویشاوی چندکی دنجی بدومه و وقت میناک داج احمد خانی و وربه گود هم بیجم مثلا ایشا احمد خانی ایشا خوب عشق کیجی در کریه عشقا مموزین هر وها ایشا کردا بخویه جی یعنی مره وقت جواکی کیج دکاروی بگره برچاپ ده هلبست ایمو ده جی براستی عشقا کی دخویه ام بیجن او هلبستین که ایش درخستیه هولی به ایش هاتیه پاتن نهاجی دیوان هوای دوماهی دوک پالگه ها عشقه درکتیه هولی یعنی تدکاری ev eşa و aşka bini hem berhev yani hem eş hem aşk da vek minak em bejin Ahmedi Xanej da Ahmedi Xanej em bejin eş و aşk nav hevde daye jiyandın biraz ev bingey kivi hey ya berkem berehre derket ole eş و aşk çava denir xinitu بله ده هلبستا کردی ده اش بگمان هبویه عشق شخوه هما بیجه همایا سرکه نتنی ده هلبستا کردی هر وها ده هلبستا جیهانی ده جی عشق هیه لو تا انسان هبه و عشق جی هبه عشق و عشق دو تشتین کو جهف دزین جهف دولدنن درا لی عشق هبه و ایش هبه درا ایش هبه بگمان و لور ایجی هبه ایجار تدید تصوف ده ایش دیسا همایا سرکه جبر کو کسی متصوف دخوازه بگه و عشقا الهی جبر ویجی دبیجه کو از چقاسی ایشه زیده تر بکشم از حوقا بکاربم خواه بگهینم و عشقا کو نکاره ببه پارا هر کسی ویجا اف ایشا کو لگل ما به چند آوایان خود در هم به عشقا بشری هم به عشقا ولید هم به عشقا زمین هم به عشقا الهی یعنی تو چجوره ببیجه ایشا میا کو ام ایرو دکیشن ایشا کوه بخوره عشقا که به دست بخواه و بکار بخوا بگیهینه واره و عشقه جامگو از و ایشاه جوه عشقه را دکمه بالگه کو او عشقا امل بندینه و ما عشقا خاکر بالگه ام جبوتا آمادانه ای عشق وره برحتی سری خودانه سوی پالگه جبوه کجی تا دیوانا دوماهی تمام آنی کر لیمام است بری که هم صحبت خوب دومینن همه ناو بری ده ادخوازم براستی ده برنامه ده
جده بیو چند هلبس چی برا تماشاوان گدار بکن تماشا بکن که هبت بردست ته نوع هلبست کی بخینه دوراجی بلکی داویا برنامه ده مدیسا هلبست کی بخینن و کرتا ناوبره کی جیبه به تاوی به هلبسته و به hem eş hem ji aşk ve nav hevde be bawer dikim herhalde. Hem te gudar bikim mamoste. Kilama bajarên tarî. Çîroka dem û dewranên tenêtiyê ye ev helbest. Ku li kêlaka wêneyê te li çarçoveyeke reş hilawistiye. Awirên te mîna mindalekî şêrîn û xweşkokin di awêneyan de esmanekî çîk sayî berfa te ya heliyayî di eşqa ewil de. Min bi keziyên dilê xwe hûnand vê helbestê. Nizanim kî û kî hene têde. Her kesî dinyayek û her kesî tenêtiyek xwe heye. Her kes teneye dema digirî, dema dibişire herkes hogirê dilê xwe. Ev bajar qurnefîleke sor e min neqişandiye li aliyê çepeyê şapikê xwe. Da herkes min binasin. Bi qasî pîvokan azadî, bi qasî nexşeyê hejar û jar çavên şagirtên xwe diferkînim di hundirê xwe de, her dem te diponijim lê nikarim vebêjim. Min xortek naz dikir li vî bajarê dişewişe. Dikevicî ji porê delalîka xwe, dikerixî ji vî bajarê qemitî. Bi işqeke şil û pil li ber xwe dida li hember vê jiyana serobino. Min xortekî naz dikir li vî bajarê dikele. Mîna dilekî mêrxas ve dişart xizaniyê. Mîna nêçîrvanekî neçar li benda spehên spî bû. Min keçeke ciwan naz dikir li vî bajarê de heze. Xweşik bû çavên wê mîna baranên biyan. Min keçeke ciwan naz dikir li vî bajarê rûkevir. Mîna ristek helbestê tîr û bistêrkan rapêçayî. Dayika kovaniyê bû rastî a di bîbûkan de. Min dikir û nedikir, ne jehra di dil de kedî dibû, ne jî kovaniya temenê xwe dida min. Mîna kevokan tên êş û jan li vî bajarî. Li her malê dilê dayîkekê dilerze. Li her şibakeyekê çavekî tirs hilawistî. Hemû gol şêlûne, hemû robar li şeveke xizan diherikin. Malên qurnefîlên wan mirîne, mêvanê wanim her şev. Dîsa jî hinek çiyayên ku çavên te lêbûne mêvan hene bû min. Difirin kevokên min ên 46 salan ber bi bajarên tarî. Saat xoş. Keko em ê sohbeta xwe bidomînin lê dixwazim ji ciyekî dest pê bikim. Em bi xwe jî zanin ku helbest beriya berkembereh jî hebû. û helbest bêguman wê piştî berkembereh jî hebû û berkembereh jî divê navberê de helbest nivîsandiye, wek helbestvanekî Kurd helbestan nivîsandiye. Evana diyarên hemû qonax qonaxin jî. Em bêjin qonaxa beriya we belkî meriv dikare bêje û heyama modern tê binavkirin yan jî helbesta modern ya Kurdî û nifşa we û piştî we jî em bêjin di sala nodî û vir de ew nifşa ku wekî rewşen tê binavkirin û niha jî diyarê wê bidome. Tu van qonaxa çawa dinirxînî wek berkembere û bi rastî jî ev em bêjin tu bi xwe jî di nav du qonaxa di bi taybetî jiyaye belkî bi awayekî qonaxa beriya we jî tesîrekî li ser we kiriye. Wek çavderekî 32 salan li helbestê van qonaxana tu çawa dikarî ji me re binirxînî? Belê ez ewil
سپاسیین خو رادگهینم وان کسین کو براسیجی جبو کملینا گشبونا هلبستا من بونه چافکانین هیجا بگومان اف کس کو هنک جوان ایرو دجین هنک جوان جی چونه بر رحمه خوده هلبستا کردی خودیه دیروکه که گله که دوه دریجه گنجینه که هیجایه خزینه که براسی لبردستی ما دم از هلبستا کردی دنهرم هلبستا کردی در رویتیا خویا کو هزاران سالانه بردوام کریه هر بگور روشا جواکا خو درو تشگرتیه بوی آوای دمام الهلبستا کردی دنهرن جبورابوز کو بریا زاین دایه دست پیکرن تا ایرو روشا جواکا کردی بچه آوایی به هلبستا کردی جی بگور و هاتیه خملاندن و هوناندن اگر ام بابا طاهر اوریان کو بگور من کسی یکمین کو ده هلبستا کردی ده مهرا خواه باوا یک سربلندی هلبستی خستیه و تا بین ملای جزری و فقیه طیرا هلبستا کردی هر به اولا اسلامی را دایه استاندیه بهتر دبن تاثیرات تصوف ده مایه بگمان او هلبستا وی روژه یا به کردی ده هاته نویساندن جبر شرط و مرجن دستلاتداریا جیران خوشی کو وانا گش لبن بان آلا اسلامی ده پیکاتبو او دستلاتداری تاثیر که مزن لحفجی کرنه هلبت ملای جزری و بابا طاهر اوریان و علی حریری و ام ببیجن ملای باطی و فقیه طیرا قناخه که کیرا خواه خورت و دولمنده لی دگل وی تشتنه هفبش گلک جداهیا کلاسیکا کردی و گلین جیرانجی هنه دما ام کلاسیکین ما و ایرو جره دبیجن هلبستا دیوانه یا عثمانی ددنه برهف هم ده هلا فرم و تشیا هلبستی ده هم ده هلا ناوروکی ده هم ده هلا هوناندنا بابت و مجارن واده ام راستی جرداهی بالکشتیم بگومان هلبستا دیوانه بهتر هلبستا که وک کلیشه تی خویا کرن وک هلبستا سرای جیته بله بله جبو ویجی هلبستا که کلاسیکه زمانه که گلکی بلند و جبال گل و نای فهم کرنه وکی دن مجارن برعالیزم و تو علاقه وان تونه ام بیجن او اشقا کو لپی کتنه بلید تصوفه لبلید آوای هوناندنا ویده پرزگریک هیا کسی کو قالا واته کرن او کس و کسین خیالی تین اما تم دما لهلبستا ملای جزری دنهری سلمایا کو بحثی دکه مرود کاره ببیجه کو او سلمایه کو مرود دکاره نها به دستی وی بگره یعنی همایه که شیمبره وکی دن زمان گلجی یعنی زمان اوی هاتیه پاراستن وکی دن هومانیزم که مزن هیا ملای جزری دبیجه دل کشتی مجدیره ناچم کنیشته قد
خرقه وای بمرنا ورم بچنه لالش يعني هومانيزم كجردوني هي تل فقيه طيرات دنهيري فقيه طيرات براستيج زمانه كجلكي ساده هرقبار وبكارانيه احمد خانی پیوه پشتی کو ولات کرد لسر دجین هات پارشه کرن ده هلبستا کردی ده مجارجی هات گوهرتن چقاسی ام ببیجن مموزینا احمد خانی وک عشقه که تصوفی بیدی تنجی لدورده ام شوپین پر بالکش دبینن کو قالا سرخوابون و دستلاتداریت که مخابنیا نبونا دستلاتداریه که بریا نتوابون تده دخویه بله احمد خانی yani tişteki balkeşe mamosta beri kutuve şurove ki jber kutego tetxazım duve navberit bipirse brastiji ev cudahiya navbera gelan em bejin helbestin kurdi yani jev klasiken kurdi u ya devlet Osmanlı sedema bingehin çi em bejin ne devlet buna kurda dıvırda tesireki işti yani destilatlar ne buna kurdan em bejin Osmanlı bu destilatlar bunu ob taybetici hemu kez helbestin xuj bu destilatlar anıfsandi yani le Kürt em bejin destilatlar ne bunu prani de heremin xuda bigeli xurajiyanı o tabi taybeti em bejin Osmanlı saraya derketiye klasiken kurdici ji medresa derketi u medrese u gelci nav hevdene nizan tu ve kaçavadır xini mamosta sahat ata xoş birasi te tişteki geleki balkeş dest nişan kir yani jbo te gihiştin u fehmkirina klasika kurdi hecay le koline ki ev mejara her le teb aye ki xoş dest nişan kir rasta jber ku helbesta kurdi لمدرسيان هات بحتن كو او مدرسة ندوري يلبون راس دنابا جواكي دبون دنابا جل دبون حتى خوارنا فقيا جالي شينين و باجارو که آن گندی و دهات ترخان کرن بوینه و تسیره که مزن هلبستا کردی کریه هر چقاسی دهلا مجار و بابت ده تصوف بجی لبلد تکیلیا و وجایا دفکیا کردیش هف دور نکتیه جبر وجی مثلا دمات الغزل الديوان دنهيري غزل ديوان و آ کردی نیکه فرمن غزل ديوان ام ببیجن 13 غزل بن دل ای کردی دنهيري نوت بیت جیانه yani tutsi noreki ve tüneye an Muhammed su an menacati ve tednheri jber hindi klasiken kurdi gele kurd hev neduden sedama veji ev medreseyn ku mella faqeyn mel wer veja xwe pektani Bele medisa ben ser Ahmed Khani ama bir tişteki dinci xazım bir binin brastic embejin helbesten ku siyaset çarsat sal derece nefsandına kurdi tiro jdxuni bir rahati tedgiji yani tudzani ki biçi zmaniyatiye nefsandın jbo çu jbo ke atiye nefsandın hemu diyarın legabatul veje Osmani helbesta Osmani dinleri ev ku divane ve bingah xo ergirtiye ایروژی نای نفهم کردن که وانا دولت کی 600 سالی نی ایرو 7 سال جی کماره کیه لیلورد خازم بیسابم احمد خانی yani de Ahmed Khani de forum çima guheri unlur mabun ama kurtici un bahsayıp kin durame derbasi serberken bereh bibin yani iro de helbesta Ahmed Khani de çima forum guheri embejin navero ku babet hate guhertin jiber ku وقت ما سری پیشیدم بگو هلبستا کردی بگو روشا جواکا کردی هاتیه نویساندن جبر کو ولات کردا جارا اول
bu hatta parça kirin peymana qasr şirini Ahmed Khani yek jwan kesene ku bu şahade ve bu yeri beguman ve bu yere gelek bandor lekir ev yaji bu avayek geleki xoşik bu avayek edebi ev mijar nivîsand herkes bi gor xwe dikare şirov kel vir tiştekî balkêş te qalê kir ji beriya ku hizr û fikra netewî li cîhanê bê parvekirin û bê belavkirin Ehmedê Xanî ev mesele destnîşan kiriye li vira ez dixwazim vê jî bêjim belê mesela me behsa qala helbesta dîwanê ya Osmanî kir Feqiyê Teyra wek te jî destnîşan kir Feqiyê Teyra di hêla zimên de di hêla naverokê de jî yek ji wan kesan e ku herî nêzîkî civaka xwe ye zimanekî wisa resen û xweser û em bêjin sivik bikaraniye îro jî em tê digihîjin Menek seminera ser Feqiyê Teyra min got eger meriv sosyalîstiya xwe Kurd bide destpêkirin ewil sosyalîstê Kurd Feqiyê Teyra ne belê belê eger destûra te hebe ez dikarim Bêguman ev tiştekî mühim ez dibêjim ama tiştekî xeyalî nine ev bi rastî jî tiştekî xeyalî nine yani di rêzeyên rêz û helbestên Feqiyê Teyran de ew tiştên civakî meriv dikare îro jî binirxîne bi rastî jî dişibe sosyalîzma ku ew beriya dozdehîlonê jî piştî dozdehîlonê jî gelek Kurd li ser difikirin yani hinek kes wek tiştên xeyalî dibîne ama pêwîst e meriv ya veke jî belê min bixwe gelek lêkolîn ser Feqiyê Teyra kir û gelek caran min panêl jî li ser Feqiyê Teyra daye belê dema te helbesta Feqiyê Teyra dixwînî wekî zimanê xwe zimanê wî felsefa wî jî felsefa kesên bindest çîna bindest kesên bê desthilatdarin kesên xizanin di helbestên wî de rastî Platon tê rastî Eflatun tê rastî Arîstoteyî mesela ew ka xwe de dibêje va dinivîsim li ser kaxeta heta tê te dengê mîr û bega ne diçim dêra ne diçim mizgefta yani xebera te ye belê eger serîhildanekî mezin bi gor dema xwe belê eger hewceyî bi felsefeya sosyalîzmê hebe em dikarin koka wê bigihînin Feqiyê Teyra Feqiyê Teyra yani beriya cigerxwîn jî heye belê mamoste em bên ser berkem bereh bêguman evana mijarên gelek berfirehn û mixabin bernamekî têrî van mijarana nakî yani divê em ser van yeka bi taybetî û bi zêdetir rawestin gelek gelek mühim e bi rastî jî gava em helbestên we jî dixwînin helbestên we dibînin ku zimanekî taybet ya berkem bere heye bi rastî jî berkem bere hin tişta bi taybetî di zimanê xwe de wek hilbijar dibe hin car bi peyvan jî dilîze hin car ne tenê bi peyvan bi hevokan jî dilîze yani gelek helbestên te di van tiştana dixuye çiye taybetbendiya zimanê berkem bereh de helbestê de û tabî viya ji bo çi dipirsim îro belkî gelek kes jî me temaşe dikin û di nav wan de gelek helbestvanên me yên ciwan jî hene ew ezmona ku li ser zimanê berkem bereh we cerban diye çiye çi nene dixwazim viya bi taybet ji helbestvanên ciwan re tu şirove bikî belê bikaranîna zimên hem ji bo çawaniya helbestê tişteke geleke giring e hem ji bo civaka ke mîna me ku bi zimanê wî perwerdehî nayê kirin bi zimanê wî qedexeye zimanê wî nayê bikaranîn zimanê wî wek zamanek ku ne hêjayî afirandinê ne hêjayî wêjeyê tê dîtin di destpêkê de dema min xwest helbestê lê bikim ewil ew pirs di serê min de bicih bû gelo wê ziman çawa be min ji xwe pirsî min got ji bo çi helbestê dinivîsî gelo helbestê tu dinivîsî ku
خلق ایش و عشق و خواستک و داغوازن تا ببینن ببین شریک خم و کلین تا آن تتخوازی همش خوره هنک تشتالی بکی و خود تطبیق خود تطبیق بکی مگونا جبر کو اکو دوی جواکی ده ایشن نست هنیمه مکبری مگو ایشکه جواکی ایشکه گالری هیا جبر هنده دوی از زمانکی رسن سبک و herkes bikarbe jê fêm bike pêk bînim. Yani zimanê berkemberehî divê ne zimanê herêmekê be. Divê zimaneke ê herêm hemû herêman be. Yek jî reflekseke vî awayî hebû min digo ji ber ku ev ziman her roj peyvek wê dimire çemek wê dimiçiqe, gulek wê diçilmise, divê ez peyva jî biparêzim. Bikim ku nemirin, ew peyv di helbestê de bên bikaranîn. Yadin ez hinekî bi Siûd bûm, ji ber ku bavê min karmend bû, mikarî erdnîgariya Kurd lê dijîn bi giştî bigerin. Wek mamoste jî li gelek deverên welêt min mamostetî kir. Bêguman van tiştan kir ku zimanekî berkemberehê ê bi giştî li ser hemû devokan re pêk bê. Ez bi wê jî bextewar im. Gelek spazim nabêne kevim lê bi rastî axaftin jî wek helbest diherikî naxwazim peyv jî bixim nabêne. Tiştekî din mamoste tabî dîsa bi ziman ve girêdayî ye yanî navkirin zehmet e piçek di nav Kurda di mixabin ew hê rexnegiriya wêjeyî tam li cî xurû neniştiye. Lê bi rastî jî Kurdên me nifşa nû de jî viya pirî caran tê dîtin. Yani dema helbestan dinifsînin hin car ew bi xwe jî helbestên xwe fehm nakin. Çima em bêjin peyvên çêker tê de gelekin. Yani helbestvanek tu bi xwe dibêjî ki mesela her roj peyvekî dimre. Ma ji bo ku meriv peyvan ser piya bihêle divê peyvan çêkî ya peyvan bibîne derxwe holê. Yani divir de helbest ya herî mühim e. Çimkî çima em bêjin hemû kes roman naxwînin, hemû kes çîrok naxwînin, belkî çîrok ji hemû kesan re zehmet tê lê helbest di nav hemû gelandı. Ya ku herî zêdetir tê xwendin bi taybet ji alî ciwanan ve helbest e. Helbest tesîrekî mezin jî dihêle. O yê ku bi peyvan jî zêdetir tê lîstin helbest e. Yani divir ciyekî pir nazîk e. Divir de raya we çi ye? Mamoste ez digel te me belê helbestvanên me bêguman helbestvanên me yên îro yên ciwan eger bixwazin qenciyekê li helbesta Kurdî û bi zilmanê Kurdî bikin bila dev çêkirina peyva berdin. Ew yana tiştekî rast e. Yani belê ew hinekî bi xwe re vê hişmendiyê jî tîne. Gelo zimanê ku gel pê diaxive têra afirandina helbestê nake. Ma bi vî zimanî Melayê Cizerî nivîsiye, Fexê Tayran nivîsiye, Cegerxwê nivîsiye, Hejar Hêmin Goran nivîsiye. Eger wan karibe bi wî zimanî tofan rakiribin, çima ez nikaribim pê bi wî zimanî helbestekê lê bikim. Ez herim rabim peyvên ew bînim. Ha eger îddiayek vîya wî hebe bibêje ku Kurd gundî bûn, jiyana wan koçerî bû, têra wê dikir, lê îro Kurd hatine li bajara rûniştine, êdî zimanê Kurdî têra bajarvaniyê nake, ew tiştekî şaş e. Yani we em bi xwe jî li bajara dijîn û ez ne şaş bim helbestên min jî gelek
هوالن منجی تیرا خو چاند و کلترا باجاروانی دخواد دحوینن و بونه سمبولا واجی از ومینا که بدم ما مستا مثلا پیوا بربانگی بربانگ تو جیزانی از جیزانم لگوندا همو مالا بربانگیوان هبو بله ایرو باجارا و روزه یکیش مرا گویا تراس چیه یعنی از خوازم تراس ده البس خود بکار بینم ایو مگو بربانکه ما نه حجت پیوکی دد چی لالی مد گوتم بربروش بربروش بله بله الله بربروش چقدر پیوکی خوش وکیدن ما مست دوی ام وک مگو دوی ام زمانی کردی بپاریزن جهر هرمی جهر دوکی پیوین کو لبر مرنه بهترین وان بکار بینن مثلا ده هلبسته کی خوده مگوتیه ورن لها زاروکنو پیوا لها در دورا خسخیرتی بکارانین لگل لگدرات تونه اما من از هزریم تدما بیجی ورن ورا زاروکنو هم لها خوشتر لیتی بلکه او ور یک بخوینه ببیجه کو درو معنا دروی بده اما تبیجی وری لها زارکنو هنک دن هم به هلبستی دبه هم تپیوا لهای جلنیجی خلاص کی ها وکی دن که او پیو هجای بمینه نمینه تکه و فرهنگا نکه و او یا ایشه زمان زانانه یعنی ما فهمتونه که ام ببن سدم هنک پیو بمرن او بارکی گرانه لسر ملیمه اموی وی زمانی بپاریزن بعد اخافتنا خود جی بحثا گند باجاران کرهات بیرا من سمینرا تویا پیداجی تایبت دیلاور زرق هرچ قاس نه هلبسوان بجی وک چیروک نویسه کی demek بالاویک شاندیانی زمان گند باجار ام بجن وکی کو ام زانن گند باجار جهف دورتن خیا کرن yani jiyana gündayeti tiştekidine jiyana bajarvani tiştekidine lede helbesten tede de heman helbesteki de em bejin gundu bajar pri caram be hevredijin biraz tici ne zanım tabi helbesvane gündayeti yani gündi yani helbesvane bajari merevd karı cehev ve katine anna tu ve kaçavadın erkhini tu bu helbesvane ki بنگه خوش گندان دگری یعنی هلبسوانه کم بیشن گنده بنگه خوش باجار دگری çünkü دو کevne شوپن جهف جدانه yani دو جیانین جهف جدانه o dnab helbest ted zedetir ve behevred dijin ev yekaç ciye vekirine İbrahim'in mamosta de helbest de tege hekeye İroyin yani parasına iroyini an bilevkirna iroyini beguman iro Kürt lugundajı bajarajı dijin rasta de helbesti xoda من bajar و gund لگل هف بکار آنینه لگل هف پاراستیه گلک جارم مجخواه پرسیه گلو برکن بره هلبزوانه که باجاریه آن هلبزوانه گندیه yani o helbesteki de derbastı be tenduriye kolaniye بله لسر تنوری هلبسه خود دپیجه آن لکولانه kolane dibece بله ما مستا ایرو کرد هم ل هر چقاسی بهتر کرد باجارا بجیجی لکوکا و هیچ جگوند نهاتیه وقتاندن ایروجی یعنی استانبولی جی کردن ما سیرکی خو پنیر خو سوریازا خو نزانم چیا خوش ولات خوتینه جگوند خوتینه بله ام بیشن سوارا واجی جورته حتی ماست واجی جورته یعنی تکیلیا باجاروانی مو گنده ما باجارن مو گنده ما جک نهاتیه وقتاندن وکیدن اگر ام بخوازن او رحی کردی
ده هلبستا کردی ده بجه ببه دا کو هلبستا که باجاری پیک بید و ام پرک سالان دنابرا باجار و گندی ده آوا بکن اگر مکاربه ببومه كفرق يا ويبري از خو بختوار ikinci balkeş bepirsim her de çu vakta me kim de be mukabil sohbeteki gelek hoş eji xozi bername direj bana le işte balam kişan ve dumayı divanataya dumayı de jib taybet cigirtiye ev nezik buna Kurda ve Japona çiye mamusta tıkfadet ki ev hay koyen Japona da bir Kurdi ve nefşan diye Kurdu Japon ciye vekirne tabi hayko elbette taybetiye bağırtkın elbette ki Japoniye ne şıkleki formeki Japoniye. بله بله هایکو ناوی فرما که هلبستا ژاپونا نه وک گلک تایبەتمەندیên ژاپۆنا ên mîna em bêjin harakirî gulaşa somo dêlên dizên çayê em bêjin samuray ev giş taybetiyên çand û kultura wan e hayko jî navê formeke helbesta wan e ez vira birêz û silav bibîrtînim başoyê ku wek şahê û destpêkerê haykoyê tê hesibandin hayko helbesta herî kin ya li cîhanê sêrista û ji hevdekî te ya pêk tê yanî sêristin û hevdekî te ne tu nikarî ne pazdekî te ne bi hejdekî te helbesteke haykoyê lê bikî Teci hemû sêrist û hevdekî te belê belê hemû belê yek du mînak tu dikarî ji me re bixwînî mamoste ji wan bi taybetî yani ew haykoyên gelek haykoyên xweş heye di nav wan de ji boî dibêjim yani belê meriv hincar difikir ku bi peyvên Kurd meriv nikare tişt nabêje ama diyarê bi haykoyan meriv dikare bi sê ristan romanekî jî binivîsîne wisa diyarê yani gelek ristên te bi wî hene yani bîrate de hene ya tu eşkî kitêbê bixwînî belê bîra min de jî hene û ez ê çend ka bixwînim ya hayko wek me got formeke helbestê ya Japonan e îro li raserê cîhanê hema bibêje tu welat nemane tu ziman nemane ku bi wê hayko hatine nivîsandin vê ca wek helbestvan barekî meyê giran jî heye ku em pencereyîne nû ji helbesta Kurdî re vekin da helbesta Kurdî ber bi cîhanbûnê ve bimeşe eger tu ji min bipirsî helbesta Kurdî têra xwe dewlemend e têra xwe dîr e têra xwe geş e û divê êdî bergeha xwe ferehtir bike ber bi gerdûnî ve biçe belê te jî tedayî roşlata dûr belê vê ca min xwest helbestvanên Kurd û Kurd hay ji çand û kultura Japoniya jî hebin ez hêvîdarim ku ev forma hayko ji bo geşedana helbesta Kurdî bibe derfet û delîveyeke baş beznate ez ê çend haykoya bêjim bilave li ser çinarê konserta çûkan tenê ez temaşevan belê Tayrê gewrê zîv dara pelweşiyayî niha yekin ev hayko hemû ji hev cuda ne ne her haykoyekî cuda ye yan wek ristekî serî heya dawî çîrokekî behsa çîrokekî dike nexêr her sê rist helbestekin girêdanek navê wan de tune ye na ez yek dî bixwînim nêvbirek bidê nêvbirek bide xwarin û axaftinê damêj biçinê damiş biçine li vira dixwazim vê bêjim hayko bi rastî jî dema tê gotin
جبر کو سرستن و حفظه کیتنه herkes dibêje qey ez gelek bi hêsanî dikarim haykoya lê bikim. Lê hayko gelekî nivîsandina gelek zor û zehmet e. Mamosta hema ser wergerê jî em bêjin vê dimahiyê jî gelek kitêbên helbestê jî we wergerandiye niha jî ya Mehmet Altunê we wergerand bi Lapis Lazuli. Lapis Lazuli navê kevirekî herhalde, navê kevirekî have. Werger çawa dinirxînî taybet çi pêwîst e ji bo wergera helbestê? Yani ez bixwe mesela wergera dikim ama çendîn jî ji min bixwazin ez wergerên helbesta nakim çünkü ez ne helbest vanim. Ez belê bi wergera helbestê re jî mijûlim helbestên ji zimanên din helbestan werdigerînim lê vira dixwazim bila kawanemir li min negre bi rastî jî şahê wergera helbesta Kurdî em bêjin a wergerandinê kawanemir e min jî çend kitêb wergerandine belê gelek kes divê bîr û baweriyê dine ku helbest nayê wergerandin. Dema te helbestekî ji zimanekî din werdigerî yekê din tu wê helbestê ji nû ve dinivîsî. Lê bêguman bêy wergerandin jî helbesta neteweyekî anya gelekî pê jî nakeve. Divê helbest bên wergerandin. Her wiha roman û çîrok jî bêr wergerandin. Min jî çend kitêbên ew ê wergerandin a dawî wek te got navê kevirekî yê bi qîmet Lapis Lazuli ye a Mehmed e. Elbet wergerê de ji ber ku du zimanên cuda ne divê miro gelekî baldar be gelek cara gelek tişt nabin beramberî hev. Divê miro wê helbestê peyv û peyv wernegerîne. Bêhtir divê miro li wateya ristê an helbestê binehêre bi gora wê wergerîne. Mahmud du sê deqeyê dimahiyê maye em dixwazim bi helbestekî biqedînin. Tu helbestekî Kurd ama. Rastî jî me gotibe em ê yek du helbest ştet gudar bikin. Bi helbestekî Kurd heta ştetê mümkün bi yekî bi Kurd em dûra bernameyê mixavin biqedînin. Wekî her tişt dawiya vê bernameyê jî tê. Wisa tê bîra min. Em çar bira bûn beriya ku çepera me biroxe. Li maleke bêhewş li kêleka mirîşk û pezan mezin dibûn. Zivistanek har û dîn bû heyat mû ji marî dibir. Em bi hemdê xwe mezin dibûn. Ew şîrê kurmancî ku me dimêt li hundir ew işqa sorê tarî şeva tîr ji rengê bextewariyê bû berf û dua. Tiştek heye xwe li min digire û bernade car ezim car yekî din tu dibêjî qey payîzeke har e her wext li ber delingê min. Hinekî kur bifikirim bi coş dibêjim em bira bûn. Xeyala me bexçeyeke têrfêkî paşê خوب دانین لوی باجاری داپیرا من مالور او کزی زرجی دهشمنده دومری یه پچوک بریندارت دگود لبر تیلا سنجری دسمالن چریایی وینین خانیین کاول وساطی بیرامن وقت کور دفکرم بلکی مهو ناس نکر بلکی ام به هوره نچون درونه مندید چاوا انسان دمرن بگازا کیمیوی çawa diqerisa xwîna germ li ser rû lê em bêdeng jî neman. Kengê darek biqelebe wext ve guhere sorê tarî em çar bira bûn. Navekî me hebû bakinê rengekî me tiştine din çi zanim. Min ji xew rake ey heyat cayekî bibîne li hundirê min lewre em çar bira bûn. وساطی بیرامن. gelek helbestekî dilînî bû yek kuş xwe fehm kir çar bira kîne û çi hatiye serê wan
مامۆستا مخابن وەکی هەر تشتم هاتن داویە بەرنامەیە براستی jî min pir dixwast dema bernameyê dirêj bi taybetî tu şirneqê heyevan derna hatî tu bû mêvanê çandiyarê carekî din spasiya te dikim her Ez herî. gelek spasiya ve dikim ku min vexwend vê bernameyê û mala we ava. Her hebî. Belê te başevanên hêja wekî her carê dîsa em hatin dawiya bernameyekî xwe heta bernameyekî din bimîn xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.